na pagbabago sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng Kabuasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Good morning! Mauranya Kabuasan. Pinablimiran na dumaringal kanya nakaukulan tayo sa Manalwar. Lautla da saray low-lying areas. Engineer Nixon Dakal, the birthday celebrator. Sana ni sung papaway jad monitor ta, engineer. Paki magano taana pun kula. Sana ni sung papaway eh. Napula lang ulay, urong, di ba? Walang pasok, walang klase. Tulaya ay, pigay simbalatan. Sakay ito, pigaran simbalat, taluran na simbalaya, agla makakaurong iray ugugaw. Lapulantid nadudulap iskwilaan. Tan say dalan pinablimiran na dumurungal at untan mutlan na wala ray underwater ni sarayan na kaplusan. Saray September lalamat na ani. Napaldwalay sa kay semester. Oh, di ba? At pagmaliwan natin na saray ugugaway. Aglara makakaaral. Siyempre tulaya, ha? Insan
nasabi lalamot so Tiago at ipuspon lalamot so klase lapod sobrang amputang ninyo tanay. Tilantay surub-surubon tayo, tilantay laon tayo at ate gagimira. Di ba sinalatan dala so schedule o dino titawag tayo saya may no summer at unurong iray ugugaw ta sa bakasyon supposed to be aya so chimpoy mamauran tapiano ang gano untalan uran niya bunak-bunak buyaw-buyaw gano atagay suwa danom say ugugaw wala raed abong kanyan inyalis at bulan na Marso so urong inikalamay Marso ya bakasyon ang putang kwanda impawil lalamot udun niyang panaon sika tumot lamang danom so nagagawa saraya na kaplusan walay tawag kairol pakisagot lang at piano agtayo na disturb baka wala rin man reklamo sararatay relief distribution. So tayo pangkukulkulan iraratay relief distribution sarayang kaplusan itanod barangay Kalmay at watan niya mampaparungol lalamot. Another reklamo. Hello, good morning. Hello, good morning, Sir Orly Navarro. Yes, Supara. Sa siting, andaya, dyan mayumbo, kamanggaan. Okay. Antoy problema, antoy reklamo yo? Sa reklamo kasi, Sir Orly, araramit tagalista, dyan kamanggaan. Ay, grabe. Si Karalay man di desisyon, no, so pa idandan o aga idan. Kasi last year, may anak ko, akawan ni Nathan aglakawat. Tinupok ko no, antoy reason, kaya aga makawat so anak ko, aditik ko nga di SWD, si anak ko kuno wala ko Herrero Perez. Nathan, sikon ko, talaga, samantalang sa anak ko, ng July dapat imalis kasi walay dahilan niya makaalis na anak ko kasi ginawa dayay dalan ni kasi apektado so negosyo to. Naludok kasi kamanggaan, di ba? Okay. Natang kachat ko man sa amin sa kaya, tagalista maman si Divina Fernandez Uglabat sa ikwanto, aditik na din sa WD ko na sa anak ko, wala Herrero. Talaga? Ako, sa ikwan ko, aditik di anak ko, wala Herrero. Akin arate anak mo, yalo araran taga dyan, aditik eh, yung makakalara at taon-taon niya, ayudoy, samantalang aglara dyan na ayam iraratan, pigay taon lara yung gapudya. Ako, sika to. Pero dyan sayan na kaplusan sa anak mo, manaayam di tanod Herrero, tadi tala ka asawa. Kakaalis ko na pati saya July. Pero dyan ang bubuto si Kanitan. Si anak mo, akalista od Herrero. Ande, ang kakaalis nga rato mag-Herrero. Kasi kakaalis ko na pati saya July yan. Tapos, ibaga daon ta niya, aditik dala. Akin na anak to. Kaanakan to. Kanayon to. Alwaran tagadya. Aki adaditik kayo. Agilara dyan manayam mo eh. Okay. At pinso makakalari ayuda eh. Suka pa yun ibaga, pinili, so pinili labat la, so idanda. Okay. Ayan, siya lang man open, ibaga la. Amayamay so reklamo si Kara. Pati senior citizen dya, yadwara, agdanini dan si Jurla. Okay. Pinili samantalang, Sir Orly, nananang mo labat. Sa kaday, stab nananang mo, pamilya to namin. Airo, Agi, anak, manugang. Amin irarata makakala. Amin sakya tagalista ditan niya. Amin ngaran to Bubi Fernandez. Ang tayo man. Grabing unaan na pa inasahada apatirang box. Tapos yung second box, akala lamot taluran box. Ninyo patan, samantalang wala aga makakala.
San siya sa kinapatan, nakagalapan ni paborya nga itersan, ibagada, king kuno, diyan ako na maghalad, king kuno, umbawi ako na di magkandito, dibinin siya. Dugatan. Okay. Kumusta kipapasan nyo dito, Noy? Mayumbo. Unya sir, adala kami, ang lampas na buta, so kaabungan mi, maungira, ta si Kara, walay tagida, ya panayaman, ta samantanan sa kami, ang gakong, katun siya, agala imanis ditan, agala ta imanis ditan, dyan iskwilahan, ang talay kalakal ditan, tanan sa... So kabayon iba kasi rin, wala kayo nata na evacuation center? Andi, sir, agalanan evacuate, agalanan evacuate sa sayang taon, taantala kasi, so, istar dita ng evacuation ng namay wamang kami, watan kami ng katantaon. Natanggalan ng evacuate, dyan, tatagi may papag, may pawala ugi pamilaban. So, sa may anggad lagpas na buta, loob na among manawa? On, sir. Wala. Gabay nga isend ko si kayo. Ande, loob na among, pero, no, jad, karsada la, bakanon ti katagitoy? Ande, natan, sir. Agla, nan saman, adira kami, di ba, ginawa da kasi ay dalan mi, mayumbo kamanggaan. Kato sa karsada mi, aga-aralam, akasave not si kami, pero si abong mi, si kato sa adilak. On. Kato, kami lang manis, siyempre ay karsada mi ay okay lakat, kato kami lang manis. Pero sa loob na abong miya, ugi pandari anak ko amin, mayami alwan siya klabat, amayamay mut, amayami sa gay manis. Pigara kayo na pamilya dito, sa na area? Ay siya la pa pamilya o ande. Pigara kayo yamana ayam kaabungan. Amayamay kami da sir. Mayamay. Amayamay sa gay manis. Araratay neighbors mo ya kaabay mo akawat i-relief. Akawat i-relief. Siya sir, sa ikiking ko la pa sir. Akawat at sa ikiking ko la pa anak ko. Tapos siyempre manayam job pero wala sa wato. Amana pa susi kasi problema imanis la pa lang tin Herrero Perez kasi ayalan ti ginawa dayay karsada apektado sa business to dyan. Si kami kasi abubayan si kami. Yung natutusan sir na ako pinasiminto yay kulay garita ya kintuyay karsada ang gabalangbang da sir. Kay dalong kasi kami ang gabalangbang sa ituan ang gapuy karsada. Okay. Yun tala sugagon daratan sir taon-taon. O araratan na talo, araratan sa takipat, ipatang ko pa, sir. Akin, sarap to, yatay mambumbo na atay mambumbo na nistaan, magkakanayon, sarap to. Okay. Sige, marakaptan niya pasabiyon na problema at kumun Miss Andaya, Mrs. Andaya, hello, kumun i-report ko lahat ng kinong kapitan kuraming Mrs. Andaya wa? Ay, sir, ang katulatan pero nga pa aksyon. Sana ni si babagato aksyon. Si bagato siya, sir, to si sir, ay kapitan ni sa bagato. Bawi alak kong doon kandi congressman. Anto, itakawanda para walay itadasama na ako. Sige, Sirin. Thank you very much, ha? Thank you very much sa Satana concern. Sir, agala undalan na si Kara. Okay, May baga sa problema. thank you very much sa Satana concern. Sige, thank you. Okay, Nitan, irireklamo lara tay relief, yung lara makakawat. Tasay ibabagara, pamilya la kuno, siya gabay ito ni baga, relief dynasty operation. No, walay political dynasty, yasaksakay ang pamilya, so, manuuloy, wala mo kunoy relief dynasty operation, iya ako sa Mrs. Cathy Andaya ditan Barangay Mayumbo Sitio Kamanggaan. Natan walamot so uno ubat da sare kabiyangan na pamilya Fernandez. Tawag kayo. Tawag kayo. I-chat ko so number ko tapiano natawagan nyo pero pasisakila no aga nanang messenger gaman wala messenger yo anto lamay kintayo jay at sa may messenger telegram wala telegram yo iyan nyo telegram nyo tansan nyo i-chat so DWGE at na tawag kami kayo nanang mi kayo
video. Tapiano na itoryumot iraratay reaction show say cell number tayo 0968-677-7070 tan 0968-677-9000. O may numaitan ya number no nanunong ninyo live streaming nabasa yo iraratay numbers mi number ko screen programan early in the morning. Early in the morning. Okay, ibabagata walay kinawad ako nung tagging sa tagging at wamala Herrero Perez lamay anak ng Mrs. Andaya. Pero si kwanto kaali-alis to lang bungat. Imalis labat ta naapektuan so abitlan negosyo to. Pero sinsya ni kunon manayam ditan Marangay Mayumbo. Kwanto jabalotay yung asawa po kasi ng anak na taga Herrero Perez. Kwanto yung asawa po kasi ng anak niya taga Herrero Perez kaya naka-household na yung anak niya sa asawa na taga Perez. Agiulatan panisaan kwanto mo chay man chat at sikatayo yanana ako saan ya certain Fernandez. Okay? Early in the morning. Pero siya ako sa to, ambulat may ako sa to jad sikarang pamilya. Amin ira makakawat patira limara o wanto kamaladtan niya bilang nasay pamilya da kanyan say kwantayot singa walala amoy relief dynasty. Saksakila tati gagimira pamilya labatla kwanda sumakakawat. Katuya In the morning. si katuya suwabot ya problema. Mabot ya problema noon niya lang lanang suwa sitwasyon niya nagagaw-gawa kada walay dulap, walay relief operation, walay reklamo ya aga na iidan. At karakelmet, karakel iray relief yung kakamayat natan. Sananoy so DSWD. Sananoy so DSWD. Ya relief. Sananoy so calamity fund na syudad. Agtayo anta no walalay imbunog da. Tan sanarimot da barangay. Dumani raramay civic organizations ya mangidudunit mat da saratay kabarangayan. Kanyan dakil sunapan alaan at saya ya relief pero si pangkalawan tayo akin balot at dakil mo ni si man reklamo nag-aakawat. Early in the morning. Kaya duman-duman house to house la nang nangyo may ginawa na barangay kapitan Benedict Kayabyab ditan ad mangin ang gapoy pinili ang gapoy nilabi ang gapoy atilak amin intayak initdan iraratan taluran kilo na bulas ta sikatumot labat lanti sukaya na budget to da barangay kada abong itan taluran na kilo no pigara kayo ya pamilya da sakay abong nga bilang jada pamilya mo mamamot manaayam iraramay anak mon walay pamilya damat at naidan iraratan ang gano borders ka ang gano liwakam butanti ditan basta wadtan kan nabutan na say unyan sibilao o kalamidad naidan ka no inorman so panaayaman mo ililibur itan na saraya kabyangan na barangay officials sa Pangidaulo na barangay kapitan
Benedict Kayabyab. Kanya lang kapoy reklamo. Araraman mo so malaglaom sa panagbilay da, wala anda, at wala mo't imay compassion da, panangasid da mo't sa ikwanda, di ba ilad si kami, kapitan? Itoriulat arum, yamang kaukulan. O, araman, aliwaran samel, aliwaran maagom, o dino, aliwaran grid, yatawagan tayo. Itor daratan, saray, dapat mangkaukulan. Early in the morning. Marakep. Gapin narirengel tayon. Reklamo. Barangay Mangin. Despite say ipapakanalabat at say budget manlapo barangay. Antayo imalagay sa barangay hall na barangay Mangin yang gapon balot sa tulong malapod syudad na Dagupan. Ang gapo sa tulong malapo sararatay arumniran opisyal. Barangay budget lambangat so inusar. Early in the morning. Imalagay sa barangay hall. Ari aruma barangay wala ray pagawa budget malapo congressional fund. Wala ni suporta na syudad. Wala ni budget na barangay pero nunong nangamubalot so ingkagawa na sararatan niya barangay da mas dakil ni taloon ay barangay hall nasay barangay Mangin no ikumparam at arom iram barangay pero Los Venos Early in the morning. sarili dam budget so uusaranda. O paano ton i-manage sa tatay Gagimira nan barangay kapitan Benedict Kayabyabitan. Sikasatan, panagbunog na relief. Ang kapoy na ringal mo reklamo, house to house datan. Aglara mi pipila, aglara naabutan na 10 taw sa nagaw, yamanala garlabat, at sararatay Punsyo Pilato no opisyal. Gamiton itan para sa political aggrandizement da, tagdamot kwartatan, so insaliw at sararatan niya relief. Aliling to singada kalam lamang iluluto at sarili na mantika tabwis mutan panira punda ka ni. Early in the morning. Agaylaya. Paano tayo makalimwas at unyang klaseng kipapasan? Lanang tilan nalulunor at danom dulap. Tanunay dandatimot la na unta nila kamulag ya kantidad nalingwan ang mumutla. So untalan irap ya sasakbatan mo tinaon o kada unsabira ratay ang gano tagtagay so agaw ang putaputang sugapuntatalay sinag naagaw at lutakan at watan din sinsya ya danom no asabian ka na satay high tide. Early in the morning. O imagine nyo patan isang kini mang kukulkul at satay relief nta maya relief yung sabi barangay siyudad, LGU, sananini, so DSWD. Pangkukulkulan ni Terilip. Tapanon tumutay. Nuwala mutlanti, iraratay, watan iran na Los Venos sa pipiliin labat. Aramay asing singer patugan. Agdamot lang gano nanang sa sitwasyon na saratay constituents da no araya at kanupugan tani sumangawat na relief o dino andila. Wala ra sa manliliber, mga itor na saratay ticket. Dakdakultan at kabaranggayan. Pero wala man rireklamo mo. Singa si Orlando Aki. Man rireklamo. Sa analak Sir Orle kanto. Ang bala nga may singa abuutan lan maong may bulas. May arom, maswertira talagan balibalin quality mo't na bulas. Pero aramay arom, makutumot ya bulas. Ay paano to, ikang kununibanan siya iman niya makutoy, takalbuak. Paano to no, makutusoon sabi siya kaya bulas inuman bilang ay. Early in the morning. Big suluroy, wala ratan. Amay kwanan na si Orlando Akit. Pati may asok, inlutok lati, pakangkot aso. Pati si aso, mampungos kwanto.
Malas mo. Taaputag mo may abayaglaya akaimbak o dino aka kiniraratan aka salansan at budiga. Sa natan i-release laratan ipanagmagli na sarayang calamities. No simabid sika at untan adoralya bulas di malas mula. Pero wala mo't niran sinsya iraramay luko. Dakil mo't niran sinsya iraratay luko. Kwanta no araraya at talagan gagagala unda o makalmura na pangkanunawad unyang klasen sitwasyon o kipapasan. Singasatay agawad tan at barangay poblasyon Weste ya naril so sakay biin manuusar kwanda na sararatay fake iran relief stab gawon da pike kabaluyan si naril itan na barangay kapitan Makmak Gutierrez na barangay poblasyon Weste kanyan inawit the police station so BE aya at narulan niya mangi sasaka na satay PK stab unong the police report at oras alas 4:30 ng aram kaplusan na sa distribution na saratay relief goods at Juan P. Guadis Elementary School at barangay poblasyon Weste at walaya anong nang narol na barangay Kapitan Makmak Gutierrez so abitlan na suspect ya awi-awit to iramay talura suspected relief goods claim stab nan biniripay daya stab at akabatan niya araraya at counterfeit iraratan niya bitlaran stab. So ninyo jad irap kalamor na bilay manggawa kala nanto kaman lang klasen scheme piano makala kalambungat na sararatay relief wala rami arom at ipasirok sida ipasirok sida no arom ipaiskanda pero no wala may titawag na saya control number at no di malalaman na control number wala lamot sumpapawil nalikas damot nalikas da na verify da so paano tuya eralan mo ikulong mo lapod wala violation to yung manggagamit nasararata niya pikiran stab pero agyun ang nangambalot nanto'y kipapasan na say panagbilay na sararaya katun na ay babaga tayo lanti ang kayo dapat mansamul da untan iran na klase yun niya agyo aanamutin supang kanaunawa yaman luko ni na unyaran na kairapan dadala ng tayo natan agtila dapat man nagaway ang tukamala untan iran irregularidad Early in the morning. mas maunglay mitungtung kayo tadakil sana na'y kwangko so barangay sana na'y so syudad sana rin ni sumalapod DSWD pero nunot yun agdararatang kwarta tilam lamang iraratan malalapod sara ibabayar tayong buwis Early in the morning. o dyan ipakabat malalapod sara manangan tabay Orly Navarro sa 88.1. Early in the morning.
Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8 8-8 na mag-8-8 8-8
8-8 pa. Orly in the morning. Tuloy, so programa tayo early in the morning. Kayo ba yung siya? So, amigo yo, your one and only. Programa early in the morning, pakasulan na aral alawang pandural, pakalan na informasyon alawang konsumisyon, tan alta presyon. Okay, magmamaliwlan daluman layay programa tayo. May iray chat ya naaawat tayo sarayan kaplusan. Babaga to jay. Sir, yung stab manggagaling pa sa CSI. Bakit manggagaling sa CSI? Hindi naman CSI ang nagbibigay ng relief. Pinag-aawayan nyo rito, relief ng DSWD. Bakit manggagaling sa CSI yung stab? According to Kati Andaya. Kaya napupolitika na naman ito, Cheryl Fernandez, at reaction nyo saraya ni Papalapag na. Kailangan na manuubatan kayo dyan messenger ko. Kailangan tawag kimot la. Tapi naala tayo, narungal tayo mo't iraratay watan iran reaction nyo. Okay. Ayalante, tatawagan dan habagat sa ikwanda at baliktaramutan ko nun salita tayo habagat at tagbaha. Hindi lang yan. Ang tubig, singhaba ng dagat. Yan, habagat. Orly in the morning. Ang tubig ay parang nito. Parang dagat na ang tubig natin. Sa ikwanto mo ay na 931-072-844. Mas maong ni sir no house to house pian sa kay abong sa kay pamilya labat o dino dwara no dwara so ticket mo isa kada walay apatira ang gadlimara so ticket to at nasakada dan amin jad bunuan wala ray untan aramay manggagawa na untan niya agmat nadudulap sa lugar da o dino kaabungan da kuano 931-072-0844 si 956-579-2495 walang laman yung mensahe mo. Nag-text ka 14 minutes ago pero hindi ko mabasa kung anong laman. Itong si James Embornal ditan Arellano Bani uran lalamot matantan surilip antuya taluran simbala ya anggapoy trabaho anggapoy income inatoy su pamilya kuanon James Embornal. Orly in the morning. Katuya ibabaga tayo, dapat kasi akaprepara kayo lanang, dapat wala ray vapor stock unitan ay nunyara na kalamidad at walang tampol so na uyusyo o dino naalayo ay taganoy laman lugan ya araraya at watan sukaplusan ya tatawagan tayon dilubyo kantila tani aglamanunda walay mangipos jay walay second time walay third round walay third ay nako kaskasan tila wala lamot sa unsabi wala lamot sa unsabi ya namamata na singgerla the area of responsibility, Philippine Area of Responsibility. Idasal tila ya kumuna natunawlatan aglaon sa bidya.
bansa tayo tasay na nga nabubugbog. So extreme Northern Luzon o jaad Northern Luzon. Noon dalalagtan Cagayan at Ate Gagimira. Diretsula Ilocos, La Union, Pangasinan. Damay tila lamit. Ligang balat sa pantutungtungan na saray national officials tayo satay impeachment lalamat at Ate Gagimira. So watan niya atensyon imbis kumon niya say iimbestigaan da at aya subalbalag ya anomalya ya flood control projects ya trilyon. So nababalang niya kwarta ya araya at mali-malitan panaapagan kwanda nasararatan iran matiwar iran kurap ira ya government officials as well as elected officials tayo. Pero los Vinos agdamot papawayon no siya pararatan involved od sararayan anomalya sasakuban damot kabaloyan agdagabay so nadinggi kayan sakubanda so abitlan na issue da sarayan na kaplusan o natan niya agaw na Lunes man ngipaway na untalan na singa memorandum si presiding officer Cheese Escudero da sararaya kabyangan na counsel prosecution kaman o deno defense lapulantid satay nagagawa ya agla natutumbok so ethics titan da saratay impeachment court ya nababayulit dala at Ate Gagimira iray rules of impeachment court laut sararatay name calling ya agapulay respetuan numan sasalita lara ditan satay hearing ang babangil ya klasin salita ya umpapaway at Ate Gagimira which is uncalled for para saray member of the bar o dino sararatan niya abogado kanyan inggangan na Senador Cheese Escudero. So, clerk of court to niya, impeachment clerk of court ya, i-collate iray, watan iray, singa videos, araratay, speeches, wanto kamala, so ipapalapag da, ararayay, didibatian da ditan da impeachment court. Kabaton tayo at Ate Gagimira, raratay name calling, tawala impawailanti na natorni ligutan at social media, yaaya kanda at mambabayulate da untalaran na rules na sa impeachment court ya, aya at singa non-react iray kampo na dipinsa. Da sararatan niya nagagawa. Lautlano si attorney kapunan sa salita, kapunan tun talaga iraratay kaarapturan abogado tan banon to ni ramay testigo day aglaman salita dagdakal ira umpapaw iran klasin kinira bokabularyo ya ganupag kwanda ya dapat umpaway sangin na sa kaya abogado kapatun tayo pa. So ibalikas na Senador Cheese Escudero sayang agaw na Lunes at ipaway tulararatan yabitlaran memorandum. Engineer Dakaw. Fair play. May I request that the counsel for the panel of prosecutors, Attorney Virgil Ligon, be recognized. Unfortunately, counsel, no, the presiding officer will not allow that at this time. The presiding officer takes an advisement of the manifestation of the counsel, the lead counsel for the respondent, because quite frankly, Honorable Luistro,
I asked the clerk of court to monitor the public statements of the counsels of the parties this past week. And one side has been crossing the line many times. And in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this. Because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. But I will do that on Monday, perhaps, after taking advisement the manifestation of the counsel for respondent. It's not really so much being cordial or nice or kind, but it's a basic violation of Rule 18. I already talked to the parties 2 weeks ago, reminding you that you might want to consider appointing spokespersons who are not part of the panel of prosecutors nor a private prosecutor, but you insist on maintaining that. So after 2 weeks, the court is constrained to make a decision and ruling on that. But we will do that on Monday with the permission of both counsels. Then we will hear you, counsel. We will hear Attorney Ligutan prior to the court's ruling on the matter. But be advised that again, we have it all on tape. We have been monitoring everything. We may not enumerate it one by one, but we will make the responding ruling on Monday. Thank you for bringing that up, counsel. It gives me a reason to si Katutan, so balikas na Senador Chis Escudero, natan niya agaw, Lunes, at pangisyo to nasatay memorandum, nagawala lamot, so untalan impeachment hearing, legal niya si Katayo, nalulunar, at ate gagimira, nadudulap, wala lamot, so apis out ng agaw na Sabado, nanang kudiman at wala ay haramay akadak iday fishing boat, malapo ditan at kwanda, nalapo at puguchiko, iman so narner, ya inyanor, ya lutaw-lutaw da Pantala River, inala na sararamay fisherman, ya Bisaya, in takurda di man sa fishing boat, insan ira in tawag da police, sa inalan impormasyon, tibabagara tagadtan da Pukuchiko, iman, so nalner, tate gagimira. So imagine yutan, kunyalan lanang, si Mr. Anikas nalnermet, sararaya ya ipapasan tayo at ate gagimira. Mayamay siya nalulunar, mayamay siya nadudulap, sa uuna unda, politika. Early in the morning. Imbis siya una undan imbestigaan, iraratay involve o dabitlan sang kabalgan niya anumal niya nagawad bansan Pilipinas sa Sakubanda. Pati raratay ICI, Independent Commission, at saratay infrastructure project siya mangkandak na investigation. Ang kapula, supimaway report, ang gano si Mayor Magalong ag tumutla ipaway iraratan no siya paray na involved, and even Senator Pampilo Lacson. Early in the morning. Naging bahag, kumulubot ang niman, matras siraratan. Good morning at kinan amigo Brian Tal Placido. Hindi rin siya makapunta sa kanyang opisina dahil nga sa mataas ang tubig baha. Early in the morning. Good morning at kinan amigo Delphin Calma. Sige, patuloy mo't nin sinsya irarayay daluman. Idadalam mo't dyan ng Kati Andaya, iba'y ipapalapag ng Kapitan Kuraming. Sige.
ayos yung laratan niya problema yung alagar yun lata may ni so unsabi relief ano kakataway natan manlapod syudad wala ni sumanlapo o DSWD wag da kanidan talagan indalala kolor na politika itan. Good morning, kinan amigo John Ray Bautista ditan R1MC Annex tan si Madam Marlene Lagipo ditan Mangaldan sa DILG officer tayo. Walay caller. Hello, good morning. Magano lang bangat. Okay na po, sir. Okay, sabay ha. Si Divina Fernandez Culabat po, sir. Magkukomment po ako. Pangasinan ka, Tagalog. Pangasinan, sir. Para alam ko kung magtatagalog ako. Ay, on, sir. On. Antoy, si kayo may BHW. On, sir. Jod Kamanggaan, sir. Anto latan. So, reaksyon nyo mo sa may dalom ng kati. Ay, sige labat. Manalo ka labat. Tasang karang dakat iri. Sa ini baga satan, sir. Bago kami iban mirarate CMO yung taging. Tinapot kunitan na tayo babagatuya walad arawi so anak ko. Walay sa kay anak ko, sir. Yata OFW. Natan, tinuputan. Yano na sarag to. So anak ko, ya makalaod satan. Tawalad arawi. Walad siyak so taluran anak tutan. Tangko. Sekwanda, pwede yan, madam. Ang kukuha niya ng stab niya, yung anak niya. Kaya nailista ko yung anak ko. Tapos lahat ng anak ko na apat, bali lima. Magano, Mrs. Fernandez. Si anak mo, wala biyoktaw. Wala bigta. Pero nayarin mga la stab. Nayari. Akiroy. Say mga wat, sir, say anak. Wala siya irata na anak to, siya sumangko kumis. To agawa? Siya so guardian daratan. Pero alagar kipa. Sa stab, malapon to ta staboy. CMO. Ito ibabaga nung katibalo ya si isay kwantoy. CMO, si Karasunan Taging, sir. Bago kami iniban mirarata niya nanlibor, ag kami nanlista, si Karasunan lista. Malapod City Mayor's Office la. On. Sulistaan, alon man lapod, BHW. Iban milabat iram man Taging, sir. Pero may anak mo, ya wala biyot tao, sarag to yung mga lay ticket. Tatinupot mitan sa diskutan, sir. Bago kami unalis, yaman iban man libor. Sa diskutan, sir, ta. Pian, kasi wala siya so anak to, siya so guardian. Kasi, tinupot ko, no, sarag to labat, sir. Pero simbaga da, pwede. Di ba may anak niya? Aking balot, may anak na nakati andaya, ya walad hiriro, ganayari. At nayari may walad biyot tao. Sir, kasi akang nila birusatan ang sakit tulinawak. Imbaga da, yakin kuno watkan sungarantutan sa stabilita. Yan asan na asawa na gayong. Lante, aman sa tupot lante, sa tupot ko, Madam Fernandez, aman OFW, sarag ti mga lay ticket, pero amin taga-hirirog to sarag sa mga lay ticket. Kasi ataging gamay sa wato ni Manso. Okay. So, duma. Awat na ba say ataging. Ata anak ko, siya mismo, so in-interview dat sa atan, sir. Okay, sige. Okay. Lugar, sir, pan atay anak ko, ibabaga to yan, nanat pag, wadyara. Border in lodging irasyak, so mampapakan sa atan sa sami anak ko, walat OFW. Okay, sige. So mampapakan sa rarata agad ito. Thank you very much, Mrs. Fernandez. Thank you. Salamat mo, tatalagan ang putang, kami matakaw, sir, Fernandez kami, kami ni Pupuyabol, Iglesia ni Cristo kami. Sige, okay. Sige. Pupuyabol, sir. Thank you. Thank you. Basta,
sarag to'y mga lamay OFW, tuga sarag sa mga lamay hirero. Nangyari, makaulikilatan. Early in the Ang morning. tutan-tutan na klase na patakaran. Pero minsan, do not brag your religion. Mahirap tan. Dumaso dating tuman, panangibaga untan. Akin balat, amayamay ni manrireklamo ya aga akaawat. Kanto, lugate ibabagayo ko yung Orly, no, agak nalilingo taon 2009 na nadalap sa Santa Barbara, lalo lad si Chukalay, asabiya danom, sukaabungan, si karadinanay ko, akituloy irad kaabay mi, walay second floor na abungda. Katuya, Okay. Nantoy gabay tumot si ibagaya ng 0928-542-1845. Dulap lalamot, lapud habagat. Apektado tayo namin. Panagbunog lalamot na relief. Apektado kibat. Sarag tumay OFW. Agto sarag imay walad hiriro. Ninyo. Mo tawa. Dumang klase ya. Tapos ibagaranin. They are the most mahirap lang. Tilapi babala nilaratan. Okay? Pati relief, yapang kukulkula, no? Diyadala ibusngaw at sayang programa tayo early in the morning. Pati away ng kapitbahay, si Orly na dadamay. Early in the morning. Good morning, Lawrence Stonebridge, Sarlo Gonzales, Jolens Antipolo, Alex Centeno Rosal, Nick Noc Tolentino, Bads Vidal, Jimmy B. Vittorio, Rodel Idades Peralta, Ben Obellanos, Maxi Solis, si Baldo Sales, Merly Flores Nicolas, si Bots Tinonas, si Delphin Calma, Napoleon Co, si Ledina Nepes Bueno, ni Abalayan, Nimbangagsapa Apo, kumusta kayo dito, Iliti Agno? Si Estrella Carmelo, si Jose Bentinilla, ditan Canada. Kumusta ka la, Jojo? Si Carlito Bandong. By the way, Jojo, amuliling manan. Size na sapatos ko, 8.5. Si Deli Norsagaray, si Fernan Tinario, kumuno antoy nawat na aromya barangay, si katumot sunaawat ditan. Ano pagya nalaukan na politika, okay? Si Jim De La Cruz, si Pamela Macabinta, si Alberto Season, second to Jai, good morning. Pabati si Mr. Alberto Season, get well soon from Agnes, okay? Si Len Coronel, si Payan Alberto Season, si kumpare Robert, si Gina Calyanta, si Jempo, si Fernanti Mario, siguro aga kalista katon, aga kanunot, okay? Si J.R. Mamaril, Maxi Solis, Renato Villanos, talaran na nyo lang sa programa ng Kuya RJ Jimenez, Liknaay Baloy, si Ma'am Lea Pereira Patungan, si Joshua Mejia, si amigo Ernie Castillo, amay-amay ni Ma'am Jenky Lagadan, dagdakil ni rarayay ako na basalan na kangaranan, pasensya kila ta sa bilay oras na programan Liknaay Baloy ng Kuya RJ Jimenez. Kantabay ko ang technical side si Nixon Dakal. Sa amigo yo, your one and only in the morning, Just Tagina po. Early in the morning. Putang-irang balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Putang-irang sunata. Dami yung